The Battle of Budapest with Arsenal, and that's exactly what PSG got. A break of the ball, Kai Havertz crashing home. 6 minutes in, Arsenal in a shock lead. They put 11 men behind the ball. Nuno Mendes hit the byline, and the ball broke to Fabian Ruiz, unable to hit it with his head on the target. Is a teacher of values, focus, sacrifice, humility, teamwork, and honesty. Kuri iki kiganiro dusangije muri siporo kuri gatatu 250 hamwe na Mavropanos and of course Rudiger. Gatatu 50. Ibihe byiza mwese mu gukurikirana gatatu 250 ndabashimiye cyane muri abantu b'ingenzi muri abantu w'agaciro tudatinze uyu munsi turagarutse dusangire ijambo muri siporo dukwiye kuganira kuri siporo kuko siporo nayo ni ingenzi ntabwo ni njye nyine uyu munsi ndi kumwe na Mavropanos ndetse na of course Rudiger turaganira ku kirere turaganira kuri Rwanda Premier League tuganire kuri FIFA World Cup igikombe cy'isi cyahumuye ni iminsi mike cyane tugatambagira isi tukareba uko abana b'abahungu bacunga ruhago reka natinze rero reka tubakire ikaze. Yego murakoze cyane kuduha umwanya tudatinze natwe reka dutangirire kuri shampiyona y'u Rwanda cyane ko nta minota myinshi cyane dufite nk'uko mwabibonye ni kumwe na mugenzi wanjye Mavropanos, watangira utubwira uburyo ki shampiyona y'u Rwanda wayibonye cyangwa se Rwanda Premier League? Yego nibyo, Rwanda Premier League yatangiye mu kwezi kwa munani hanyuma itirangira ejo bundi mu kwezi kwa gatanu. Twabonye amakipe yo muri Sudani aza nk'amashyitsi kubera ko mu gihugu cya Sudani murabizi hari intambara, ubwo haje Al Hilal ndetse na Al Merrek. Izo ni ikipe zo muri Sudani zaraje zitwereka urwego rwisumbuyeho rurenze urwo amakipe akina mu Rwanda. Ubwo ndavuga ikipe ya Al Hilal kuko yatwaye igikombe irusha APR amanota ndetse bigaragara ko irusha n'amakipe yo mu Rwanda ubushobozi. Natinze rero Rwanda Premier League yaje kuba irangira ku munsi w'ejo, birangira ikipe ya AS Muhanga ndetse n'ikipe ya Rutsiro zimanutse. Mu byo twakwishimira muri Rwanda Premier League ni ukuvuga ko shampiyona y'u Rwanda yaje kubibona umufatanyabikorwa mushya, aho kwitwa Rwanda Premier League ikitwa Rwanda BK Pro League. Yego urakoze cyane kubw'ubusesenguzi uduhaye, ariko hari n'akandi kabazo dufite k'ingenzi tukifuza kukubaza. Ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR nk'ikipe cyangwa se nka Roromoto izindi kipe mu Rwanda, izo kipe zombi wazibonye gute unatugeranyeze n'ikipe ebyiri zigiye kumanuka cyangwa se ikipe ya Rutsiro ndetse na Muhanga? Hera ku ikipe zamanutse utubwire n'ikipe za Roromoto mu Rwanda, APR ndetse na APR nk'ikipe zifite abakunzi benshi mu Rwanda. Duhereye ku kibazo bajije n'ibyo ikipe ya Rutsiro na Muhanga twabonye aya ni amakipe yagaragaje imbaraga ziri hasi ugereranyije n'andi makipe, kubera ko bitewe n'uko aya makipe ingingo y'imari yayo aba ashingiye ku turere. Usanga rimwe na rimwe uturere ingingo z'imari bitewe n'uko imibereho y'abaturage bimeze, usanga amafaranga menshi ajya mu bikorwa by'abaturage kurusha uko yajya mu bikorwa by'amakipe. Niyo mpamvu usanga ikipe ya Muhanga yaramanutse, n'ibyo Muhanga yahemberwaga igihe na munsi n'umwe cyangwa ukwezi kunumwe kwigeze kugaragara ko AS Muhanga itigeze ihemba. Rero bikagaragara ko abakinnyi Muhanga yarokirise ntago bari abakinnyi bo ku rwego rwo kugumisha ikipe ya AS Muhanga mu cyiciro cya mbere. Ariko nujya ku ikipe ya Rutsiro urasanga nk'umutoza Gatera Musa nk'uko ubushize byari byagenze akagumisha ikipe mu cyiciro cya mbere. Ntago ariko uyu mwaka byagenze bitewe n'abakinnyi Rutsiro yari ifite. Naho ku kibazo cya APR na Rayon Sport uyu mwaka navuga ko APR ntago
APR ntago yigeze igira umwaka mwiza, si umwaka mubi nta nubwo ari umwaka mwiza, twavuga ko uri hagati na hagati. Yego nibyo yatwaye ibikombe bitatu, harimo igikombe cy'amahoro, Rwanda Premier League, ndetse itwara na Super Coupe. Ariko icyiza bakwishimira abafana ba APR ni uko yatsinze Rayon Sport imikino myinshi kandi ikayitsinda ibitego byinshi. Rero navuga ko iyi sezo abakinnyi ba APR byo twari tubitezeho n'umutoza wayo baratubeshye cyane, bitewe nuko nituvuga ko twari tuzi ko Atara ndetse na Togwi bazanye ari abakinnyi bazatsinda ibitego byinshi nibura, ndetse ikipe nk'uko ubushize umwaka washize bari birukanye umutoza Darikonovic bamushinza gukina nabi, ntabwo ariko byagenze ku mutoza Abdelrahim Taleb, nawe yaje kugaragaza imbaraga nkeya. Rero ibyo bikaba byaragaragaye nabi ko APR FC ikwiye kugikora itandukaniro mu bakinnyi irokirita. Naho nitujya ku ruhande rwa Rayon Sport turasanga Rayon Sport kuba itagira ikintu cya consistency, kudahozaho, nibyo byatumye Rayon Sport uyu munsi wa none idatwara igikombe. Nose muri sezo ikipe yaba yaratojwe n'abatoza batanu, wowe ukaba wumva yatwara igikombe? Icyo ni ikibazo cyane rwose, n'umwana muri Garden icyo kibazo yakisubiriza. Buriya guhindagura abatoza bivuze ko egari ko na resulta zigomba guhora zindagurika, ntabwo wahora utsinda buri munsi kandi uhora uhindagura abatoza. Reka twikomereze, benshi batangiye kutubwira ngo Mavropanos ugira ikintu tubwira ku Mavubi. Nanjye ikibazo nshaka kubaza ku Mavubi, ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yarahamagara abazamu batatu, harimo bita Patient Adolphe ndetse na Kwizera Olivier, kandi muri ino liste ntabwo tujye tubonamo umuntu bita Fiacre Ntwari. Ese ikibazo batubaje kiragira kiti, hagati ya Kwizera Olivier na Fiacre Ntwari niwe muzamu ubona ukwiye kuba amerita izamu ry'ikipe y'u Rwanda Amavubi? Twagiye tubona kenshi akenshi mu izamu ry'ikipe y'igihugu Amavubi hazanwamo ibibazo byari bitewe na Ntwari Fiacre. Kuri uyu munsi rero ubwo twabonaga ejo bundi mu mikino ya FIFA Series umutoza Stephen Constantine, uyu mwongereza waje gutoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda nyuma ya Adel Amrouche, twaje kubona ko Kwizera Olivier ari umuzamu wari ukenewe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kugira ngo aze akora itandukaniro bigendanye n'abazamu twari twarabonye mu ikipe y'igihugu. Nago kuba uvuze ko Ntwari Fiacre yasigaye, hari abazamu Maxime Weresense, uyu ni umuzamu nawe yarasigaye, kuba Buhake Clement nawe ni umuzamu yarasigaye. Ntabwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda aho yari irwaye cyane ari mu bazamu. Naho nujya kuvuga abakinnyi basigaye twarababonye mu mikino ya FIFA Series, uwo bita Mikel Joy Lance, uyu nguyu yarasigaye. Twabonye uwo bita Mikel Leroy Jacques, abo bose barasigaye, ariko umutoza akavuga yuko ari ikibazo cy'imvune. Nta Hakim Sahabu yarasigaye nk'umudefanseri ngenderwaho twari dusanzwe tumenyera mu ikipe y'igihugu y'Amavubi. Manzi Thierry uyu nawe yarasigaye, ndetse twavuga ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ni umwanya mwiza wo kureba ese abo bakinnyi ngenderwaho badahari, ese abandi bakina. Nicyo umutoza Stephen Constantine yashatse kureba muri iyi mikino ibiri u Rwanda rufitanye na Tanzania ndetse n'ikipe y'igihugu ya Komore muri iyi mikino ibiri ya gicuti. Hanyuma rero tugakomereza no ku gikombe cy'isi. Ese igikombe cy'isi cyahumuye, nibwo nimugoroba twaraye tubonye ikipe y'igihugu ya Argentine yahamagaye. Ikipe y'igihugu ya Argentine yahamagaye, twaje kubonamo babakinnyi n'ubundi dusanzwe tumenyereye ku ikipe y'igihugu ya Argentine. Ese uyu waba ari wo mwaka mwiza wa Lionel Messi wo kongera kwigaragaza agatwara igikombe cy'isi cye cya kabiri yikurikirana, cyangwa hari izindi kipe z'igihugu wabona zatwara iki gikombe cy'isi? Ngaho mbwira icyo wabona, hanyuma tugaruke ku ikipe y'igihugu ya Argentine gato. Ngiye ku ruhande rwanjye, ngiye nk'umukunzi cyangwa se nk'umunyamakuru utagira ikipe abogamiyeho, ngiye mbona icyo ari cyo gihe cyiza cyo ko Lionel Messi akwiye kugaragaza ko ari umukinnyi ukomeye, cyangwa bityo akanasezera mu ikipe y'igihugu neza, akagira n'ikintu yibukirwa nk'umuntu wakoze ibitangaza, akaba yatwara ibikombe bibiri byikurikirana. Nk'uko tubizi umwaka ushize ikipe ya Argentine yatwaye igikombe cy'isi ibimerita, bitewe n'uko uno mugabo bita Cristiano Ronaldo, Lionel Messi yaje kugaragaza uruhare rudasanzwe haba mu gutsinda za penalty n'ibindi byinshi cyane. Nanjye no mwaka mbona ari wo mwaka wo ko Lionel Messi akwiye kubigaragaza rwose, cyane ko mbona n'ubushobozi abufite, gusa icyo dusabwa twebwe no guforowinga.
hanyuma rero wari uvuze ngo ku ikipe y'igihugu ya Argentine ni uguforowinga. Duhereye mu izamu, umukinnyi nk'umuzamu Emiliano Martinez twaramubonye mu gikombe cy'isi cyashize akuramo amapenaliti. Ese n'uyu mwaka biraza kugenda nk'uko ushize yabigenjeje? Naho nitujya muri defense urabona abakinnyi ba Nicolas Otamendi agejeje imyaka 38. Nujya kureba Thiago Montiel, uyu nawe ni umukinnyi ukuze. Twajya kurane, twajya ku mpande Paul Dybala, yego nawe ni umukinnyi usa naho akuze ukuntu, ariko nuvu ikipe y'igihugu ya Argentine average y'imyaka y'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Argentine iri hejuru. Nitujya kuri atake turasanga Lionel Messi kuri uyu munsi ni umukinnyi ugejeje imyaka 39 niba atari 38 niba ntibeshye. Naho twavuga yego bafite abakinnyi beza ba Nahuel Molina, bakagira ba Enzo Fernandez na ba Alex Macarista, ariko nugereranya n'ikipe y'igihugu ya Espagne buri gihe bahora abantu bavuga ko ari isa nkaho ihanganye na Argentine. Turabona uwo Yamal Rodrigo, generasiyo y'abana batoya cyane. Yego nibyo, ikipe y'igihugu ya Espagne ifite generation ntoya cyane, ariko twakongera twareba ku ikipe y'igihugu ya Argentine iyigira grand favori. No kuvuga yuko ifite nyine aba bakinnyi basa naho bakuze, bazi iby'igikombe cy'isi, basanzwe babimenyera. Ariko nitujya ku bushobozi bw'umukinnyi player par poste, urasanga ikipe y'igihugu ya Argentine iri hejuru y'ikipe y'igihugu ya Espagne. Ariko nujya ku mpano z'abakinnyi urasanga ikipe y'igihugu ya Espagne iri hejuru y'ikipe y'igihugu ya Argentine. Rero naho guhanga amaso tukareba ese ni Lionel Scaloni wongera kwigaragaza cyangwa ikipe y'igihugu ya Espagne iraza itwara igikombe cy'isi. Akabazo k'amatsiko, ikipe ya Argentine niyo bakinnyi byibuze batatu bayihetse ku buryo bumva ko yatwara igikombe ugereranyije na Espagne. Ifite Lamine Yamal, ifite n'abandi bakinnyi benshi batandukanye bakiri batoya, kandi abo bakinnyi b'abasaza bakenera b'abawoka babakorera. Ku giti cyawe urumva ubundi hagati ya Argentine na Espagne niyo kipe iri guha amahirwe? We tubwire Mavro. Yego nibyo wari ubivuze neza, ikipe y'igihugu ya Argentine iragendera ku bunararibonye bwa muzehe Lionel Messi, ndetse n'aba bakinnyi basa naho bakina imbere, bakina mu makipe akomeye. Turavuga Julian Alvarez, muramuzi muri Atletico Madrid. Turavuga Lautaro Martinez, muramuzi cyane mu ikipe ya Inter Milan, ndetse tukongeraho Alex Macarista, uyu ni umukinnyi ngenerwa mu ikipe ya Liverpool. Neza nujya kuvuga yuko ikipe y'igihugu ya Argentine cyangwa se Espagne, mwa izo kipe zombi zihabwa amahirwe, ntago waba wibeshye. Nibyo 100% ntago wavuga ko ikipe y'igihugu ya Argentine izatwara igikombe cy'isi cyangwa se izagera kuri finali. Ngenda yiha nka 75%, nigera kimwe cya kabiri izaba yagerageje, ariko nta nubwo watungurwa iramutse igeze kuri finali. Espagne ndaha 45%. Byumbwira nge ntago mbyumva ngene kuri forume za Lamine Yamal. Ako Mavro, natwe iminota yadutwaye, reka duhuze mu bindi biganiro bigiye gukurikiyeho, cyane yuko rwose iminota yadufasha ko ubutaha tuzaganira by'umwihariko kuri izi kipe, tunajye muri detail par detail. Reka dusoreze ahangaha, murakoze. Ndabashimiye of course Rudiga, mwakoze kutugezaho